Ege Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwancho mwere gatone giye cinsa ikomi cyabana margoba icumatatu irituko rie 15 na kabire sene cyabene ngo kwarigane segete sene giye togiye Nsoko TV nkora taramangana mayako ndasenkira yoko ya chuti ayare butwe ngati yana bakoba ngo kwarigane ria haso margoba bonega ni ngonkuru kwa Daniel omwaga Mwancho mweri amaya nigotoka cha Kabene korwa Sensemo ye county ya Nyamira sebono ngegati yabaremi abo barebe kemeriye chae nigo bako yakwirecha ya base factory ya Sanganyi ensemo ye bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira nigo bono beso kina komochege tambukero kyobo choryo boke ubora chikokorekana asitundu bari kirichi ya Kyangombe isinta bako kwana heye masa yemo one Nsoko TV abari mwabu nigo batebirenga nigo bateneri be factory yo ariko bakabatenenia abanyakerogo babo asebono kelinga abago kana koira amachani ayo hakuba wose asekiro motienyi nabo igomba ramento ngeri yabo wikachisiringi ibere tiango taragererie nkwana aya abantu abo bose aya habaremi abukura nsemeyo Amalieta John Kabinga Elieta Diana John Kabinga Ongwenya Lieta Liga Zero Miras Limited Omo chairman yutonato sirete asenyantembe buying center. Wana garato sirete ntuanjira nete no bacholi bororo. No nyeba ko beko mu inoeli bagali aya ntuanjira nete. Lakini ko batabire no bacholi ntuanjira nete. Lakini mbaro oyiga kwete mbaro batarako bali moyo. Abali moyo bali abatereni becha abatera iko bakobitiriria. Nga baje batoletere machani egotu baje batoliji siringi bere cheito bamere go chinda. Bona babere bata ko lete ruo bacholi mbali bago kana nga isiringi bere cheito ntutagete machani ntoli ko lete magundo asa marieta asa mani o maerero rango koru Kyangombe buying center mangana batera kitaba gato tevinga tochorera abantu bitu batatabukia egasere ntunturara makoso bakorire ikiagera na wende gototetea abakera jibese cyande kibese cyamedi singibe ko umutinyo January bakabona ngeso bakitoria mekoegwa ngandu chinde nto ego echo esito gachichiete cyaro cyamedi tu machani yitu naone tu abu se ba to betere into gwanja kiagera ntu abaremi igo batonyanya sekire nsemo onye batagete ko chora bamonyire imime tikabaje balete bwango abo bausegete na itibosoni kora bwango balete bwango na ndi nuleta chibase je factory musiale bwango muna mwaji sialire moike ase buying center isinta na Kyangombe na limuraro lenga abanyene mbaro na limuraro lenga na ye gwasole tumusiabano isingi je to ibere chirocho paka togenda paka soba na ndirende chinde chios paka bato chisingi je to ibere koru January ayeno board member otenene ntu abwata mangana aliara gwate mangana nga no bankie koba to gwakana lakini tombe ngwakanule tombe arangwakanule tombe erense yoburai bwao nga kie gwakana to kuba uri mwata na tombe ngo chakoni gwere wono muchumbo West Mugirango muchumbo North Mugirango muchumbo Gitutu muchumbo Burabu ninki mutali gukwanira igoro ya Nyamira igoro ye chai ekere factory ine ye megwa kanu ero yakanu gisiringi ibere uko boni nangiye kana tombe gwa kanu abamande mpa gwa kanu Kudani chire yamo uyogo tini yago ose yogo ikiranigwa kwa magendero ao imeye nsemo ye bunge ya wabasi imeye county ya Kisii nigobono ritku ya lero uyore neganga yo kurigie kerugo kibo chumbe nsemo ye bunge yo Daktari Samuel Siringi ara ababasi asomorobiri bo kumnyoka epara ye chikilomita gose kumnyoka chikilomita 17 asebara ya kurunya chaki goika nsemo iri ya igare yo etanya kobekwera ami korwa ense ya Kenya nyorubusi bore bwaye chinga kyakora mnyoka yo nigo ababori ababasi komosira
aso abisi irianya kubaga kubakeneria amagendero ao nigo baga kabege koro bagusi Culture Development Council ACDC nigo kaba bakomobekere gutwa bene yokurija ekirogekyo haso muyego korekana senseme ire yaigare abwe asa arire ira yogochia kubekerania amagendero ao kilomita 17 ndio kagosinya ikirege tukio boso ige pale ikorosiwa era rosiwe onye toko ni Rwanda go iterenjere toko ni Rwanda mwanjire tu Rwanda ntere kabere kabisa mwanjire tu bora ntere kabisa ko ngambura ko bakesi ngoika aya kai wasiri ni siringi ndio mromo le mungu Rwanda kera ase gono mbeko obisika mbarwana moyo yatalibo kabisa agambere kenyingima n'abantu bose bakirega babasi n'ekinsemo cyose cyagusi baranemanganya kemerwa eremere nenseka etalemeru na marema enkoro otokonye toikumwa kogocha umumuro tonyale komochora umumuro ibore tukoru obasi umuhuru mobasi umuntu goitenja ketache takuna menegesa kwagusiria twakobegere bintu byose pi torigere rimaega origere rimotu umumura korigere rimotu tari konya korigere maega abantu nabanya okura mujimaega yakogenda motu ryoka ema soesege sangike kiabande bagosabeire bose nabo barigete muno kwase gokeria nandi muno twarotire twarigereire nokere bosi yawo tokita siringi kwaeimwe enkuba nebintu byonse nebirwanero ituko ndiyo nonyeri itukelimo oroboye azowakiriza ababasi abagaka baminto bali mwangeire ewudolero bali mwangeire chinguru mwangeire obosuguni obo bogonte bingende kolije serikali nane bange obugambe orubororo mwangeire nkuba izazini lyo zikoreka ngo twara inje koira lisasiri yabo basi mwangeire litimo ngende ntware bintu byino okoba mwamanyire bintu byino bisirete byonzi podai konyora inje ngo chikopiriki bona iga mwanjire na tuguska moturi tukeri murioka mega yabarai bo mabwege siasa balia balinda mwananchi osaga no abegu asomo sangerikano obo hime yense moye county Homabay nigo bono mokonyi bumurebwe kyamakeria gya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiangi esokire na kwikira boro egakore kyo yakorokereteri tsukoregoro kokwana nabari kyamangana mayi Matiangi nigo bono mochiri murebwe ense Dr. William Samoei Ruto asekiringa niga senyure konyera ense ya Kenya na likali yaye niga chorere kwene kya chisegi chege siasa. We have spoken about these things for a while, but it's now abundantly clear that the president and his government have chosen violence as a weapon for political survival and as a weapon for political engagement. And I'm not going to start where usually people start with these tired cliches about we condemn in the strongest terms possible, we ask for action. I'm not going to go that direction. Because what we are dealing with is abundantly clear to all of us that we have come to a point where certain serious conversations must happen in this country and choices must be made. This is not rocket science. You don't need, agreeing geophysics to see what is going on in the country. This weekend alone, from the stoning incident in Mulot that affected my two vehicles, to the stoning incident in Nakuru Town West that affected DCP leaders, and then Salga, and then yesterday in Homabay. It's so clear to everyone that, one, there's a pattern to this. Second, there's very clear acquiescence of government in this, because you look at the behavior of the security forces on this matter. And three, you can see, blatantly, a case of,
determination on the part of government to engage in this level of violence. Togos kamutu mwanche mugeria bono nigo muregwe kyama keria gia DCB Geoffrey Rigathi Gachagua nigo ene kiribuna nigo anchire mono ensengi mama na Kenya bonsi bono niga bekete na nibuna niga arachi koborie kergo kibora ibwense ya Kenya gusio bochorio bonene bo mwaka ogocha okwano mugasorero kurwenka yaye himeya wa munyoro ekero mena wabwate ni hibe kyama ikyogwetani chiri bwisato korase county ya Nyeri. Gachagua niga abori amenyi bense meye bunge iyo ya Madira ko mwaka isiko ya bisyo mubunge bwense meyu Eric Wambua wa ose wa Mumbi asekeringa niga gwatanente na William Samoei Ruto kumurusi abisi ekerarengo mokonyi ibwo mora ibwense ya Kenya. Huyu Kasongo na Wamumbi walitoa bendera moja kwa gari. Mwaka ujao nitarudi hapa na gari na bendera mbili kama rais wa Jamhuri ya Kenya. And nimeita nyinyi nimwambie, I want to promise you, nataka nimwambie na musikie, Rigiji amekubalika Kenya nzima. Ukienda Masaini hakuna mtu mwingine wanaongea juu yake. Sasa Wakalenjin wa Kipsigis wameniita, walikuwa hapa. Naenda pahali naitwa Emurua Dikil tarehe 21. Tulikuwa na by election huko. Bila mimi kwenda huko, mtu ya DCP akapata 11,000. Na mimi bado kanyanga huko. Mimi nataka nimhakikishie, siasa ya Mulima nimemaliza. Nairobi nimemaliza. Nation wa Masai nimemaliza. Nataka nimaliza hii ya Kipsigis. Nikimaliza niketi na akina Kalonzo na wengine, tuanze kuulizana nani ataongoza Kenya na ni kwa nini. Si ndio? Si iko namna hiyo? Niseme mimi nimesanya kula milioni 8 ya Wamasai ya Mulima. Nairobi niko na 1 million. Wamasai 1 million. For Kipsigis 600. Mimi karibu 12 million. So tuongee. Tujue nani ataongoza ke? Lakini nataka kumwambia watu ya nyumbani, nyinyi munishikilia hapa. Mutanishikilia? Mutanishikilia nyumbani? Watu wote wamefika hapa ndio nilipoti nataka kupea nyinyi. Wameniambia nisimame kiti ya urais. Si ndio? Wameniambia chama ni DCP. Wameniambia wasaliti wote wa jamii waende nyumbani. Huyu wa Mumbi asifikize kula 600. Ward maximum gabi apate kula 100 kwa kila ward. Si tuko na ward 6 hapa Rogoro 100, Keremokoyo 100, Konyo 100, Iriaine 100, Karatina 100. Hakuna kitu watapata? Na Wamatinga waende. Ya mwisho, watu ya nyumbani. Hapa nyumbani munasemaje? Nyumbani munasemaje? Watu ya nyumbani munasemaje? Na togos kamutu mwanche mugeria bono yokuligie kergu kirekyo bara ibwense wetrete yitiyerie kyama kya Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka nigo nende hagiganirie kiombe kerekyo bocho ne chimbebe imeyense ya Kenya IEBC gocha okara bocho liboro bwasio kubosio bocho lyo bonene bore bosio bwo mwaka ogocha okwana abakristo imeye kanisa ya mo Kalonzo nigo bono hayane kiribuna tari gochia gwanchere kiombe kyo gotumeka chinja kitawendere tikokora obochori. IEBC, Independent Electoral Boundaries Commission. The world is not just in Kenya. The world is watching you. We said we cannot go to the next election with Smartmatic as a provider of the software. It is good, mume advertise. But we also aware, mumetumwa wengine waende kwa, the procurement authority kusimamisha. Because mnataka mseme wakati umeenda turudi kwa Smartmatic. Hiyo hatutokubali. Simple. As simple as that. We know these games. These games must come to an end. We want to settle this country as a democratic country in terms of Article 1 of the Constitution of Kenya, where the sovereign power belongs to the people. And the people can choose to exercise it either directly
or through their elected representatives. Vijana walienda ku-exercise directly wakati walipinga finance bill. Na togos kamutu mwancho mwere bono ni gabarai bensemo ya serikali ya Kenya Kwanza wakora una Farouk Kibet Jafet Nyakuni mubunge bwensemo ye bunge area ya kitutu cha Chenot Meriani Keitan hamwe n'abarai banda basubati nigo baburi abamenyi bensemo ya Bonchari meye county ya Kisii wakora siasa chamagendero okwana somoroberio boko basira bangina hime yensemo ye bunge yo ase county ya Kisii Farouk nigo bana aburi abasai bali bayikire myaka 13 ko bwate ibande hasobonge aseboigo amwene keiri osane keiri amwakere koko uyokoriye kiruke bochumba bwensemo ye bunge yo musubati Donya Doris Toto weterase etikiti area ya UDA. Na mimi niseme tu wati hapo Bonchari serikali uweze kuwapatia vitambulisho bila kuuliza maswali. Wale chief na DO na ACC tunawaambia vitambulisho iwe ni free ndio Wakenya waweze kupata vitambulisho na mwisho waweze kukata kura na wafukuze wa kabila waende nyumbani. Ni hivi ama sivyo watu wetu? Tuendelee na nyinyi. Wangapi wanasema nirudi hapa Bonchari nione kwa mkono? Wenye vitina, wenye ukabila, wenye wivu, tutawashinda wa kabila ama watatushinda? Tuonyoroshe hawa. Tunyoroshe hawa. Asubuhi na mapema. Mama mtampa kura. Mtamchakua. Mtasimama na Donya. Nyinyi mnaona namna gani yako sawa ama si sawa? Mnasema tano fresh. Hebu fanya hivi nione. Sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza tukiongozwa na Farouk, kina mama zetu kutoka kaunti tofauti tofauti tumekuja hapa kuchangia kina mama kwa sababu tunajua ukimsaidia mama umesaidia jamii. Ukisaidia kijana umesaidia jamii. Leo kuna mtu alikuwa na shida ya deni ya bodaboda yake, leo atalipa. Iko mama alikuwa na shida ya school fees, leo atalipa. Kwa hivyo tumekuja hapa kushirikiana ili tuweze kufanya kazi pamoja. Na sisi kama jamii ya Omo Gusii, sisi hatuna ukabila. Tunakaribisha kila mtu hapa aje afanye siasa yake, lakini siasa ya matusi, siasa ya kutenganisha watu, siasa ya fitina, sisi hatutaki. Sisi tunataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na viongozi wengine ili Kenya iweze kwenda mbele. Na toka na kuikase county ya Nyamira mwancho mwigani ni gobono uyo kuriye kirogo kiria kibagabana bwe county ya Nyamira Dr. Walter Onkundi Chanwa nigo nende omene na bakoliye mirimo kurwase sector ya matatu imeyanse mire ya Rionsune amo imese moye bunge ya Borabu amo na basae na kubalire ire yo gucokobekirania magendero ase ensemo ye bunge iyo onyabago chokomochora buno mugabana obo usio bochorio bonene bwo mwaka ogocha korengana Chanwa nigo mugabana horabisi aterekenia magerero ndonsi Abono iga. Iga. Mwana jere ndiye koroge kyo boga bana 2027. Abantu besikima abantu banyansongo moitabire. Biamono. Mare ngabara ngechukura ekaroto ikirega ali 2027. May God bless you so much. Nasa ngaba simono. Wakwane kando briefly monte challenges mo faces matatu industry. Ekaroto akorego saba ndagetomote nemoja kwa moja. Masoe erumo ekerogo mama yeteto koligia ase county ya Nyamira na ekerogo kyobo gavana. Ekerogo kenene kabisa. After president Rogoro, the president ya county gavana. Arbayo. Bono ekina kekerogo to koligia. And we are very serious about it. We have made a determination. We have decided that we are going for this seat. Aseki asengenjo county yetu ya Nyamira titora aroranga twanora matunda devolution mwako kwa manyaribo na amenyete gaigange na sito ga munga yitwa ari gotoka ga Avero wako 2013 mpaka wane wote kwa 2027 that's 15 years 15 years inumare comfortable nga ebintu biko bwati mbere Nyamira number 1 chipara nchiro
Tinyagetari nchireo. Icho tawateba hii. Amaliona tinyagetari. Amache nara vile bokere ngati. Chitao ni chaito nchire welmed. Abana baito ngonyara jibasari. Abana baito ngolikubale. So when I come, a decision na yagere na chire kwa mwa oja kulige kerweke. Ikelinga ebinte bibyons kwene tawo koruno mugabana tibiro korose county ya Nyamira nigo turareta matu. Chab to krechi de kai komina kiando mwancho mugere igorega tonegie chinsa ikomi chiabo na margo banawe nongo ikiro mwelio mangana maya sinchirie bungi kurugete seni kiao kia benegie Soko TV konde to masogoske kiagera esa yake kikere mutu murubiri bongo ya marikonere edunya ngau mwana mboka ngochore mongo ya marikocha kera bone iga wikiaga tonegie nseyemo oya margo bakero rachiki yara mangana maya asinchirie yobo ikano nere Clinton ondigi habari ngemega yeme nyonchoto yonde gutatiga na Abraham Bosire Calvin Mogoji na bayigo na botambe Felistas Kabendi abene kinga chibi chama na mariogi chiago chire senchira ere yabo twereru igonkoro kwa Daniel omwaga twara margo bosesenirie